Dawa ngriki Ari Ratu Sang Dosasana terlibat kasus korupsi APBD Sang Sukuni turun tangan. Yang kengken undang aja ponis bebas dari Ratu tanpa bersalah. Tuh kengken darok itu mardenge ngebedek kan akhirnya bepuluh pidat akhirnya mata-mata besu. Tuh Sang Sukuni saku kantong nih pakai tiang. Subuh melam klisesan wadah, wel melam makan melam, jak lantas melam boreh kayu nih, ken pecat Subuh melam pecat, lantas melam mau titi batu, ken pergi. Subuh melam pergi lantas ingat melam kena wabah, ling melam ken modal Bali, ken segan melam. Bojani gitu ling melam cerkedes tada hasil engken meropong jo bungudiem empuk nih pasti jadi tujuannya ajom jiwa sudah ajom jiwa hanyut cidas cerlayangan oros si wagen tali punya menambung pet kejang jiwa ngelayang wae bolengar nasi dirulah nih yan yang pidan ti bakam ites kan betara siwon yang pidan bian kemacu padahal dari aponya ti di samping jangan di samping kan dari manusia lebih bagus ya dari manusia ngelap bayu sabdo idap ngelap pikiran lewongan dari samping yang dari manusia ngapain ngelah idap kewah bong ngelah pipis ben belanjon ben lah ben ngalih uyang-uyangan uyak hidup olah kan pis yang dari sampai aloh sama padangan betak bahasa pulas makirin meli api sing sampai meli sepeda motor sing aman hidupnya sampai itu kan lacur mau tegol deh badau mada bang tegol wah tegol na sembangan bayin yang ama bayin iya maju kayak tain wah garuk nih bukan aman manusia udah di pembantun wah
namo sidim semakin ulun daripada siraya lama kaninatan kekening sot-sot upedero kuasa niru batu kebetan wah gelir Gati kunang hari lawasikang kolan diri Suaksana migil sang yang suryantana Gati gelap sumurasakan nusupin ngeranduning porayu benar Yayo kebenar marikan kang pertiwi tanah Abang tenyo bayu akas lintang terang kenemuang suri jana Wah gelir Suaksana mijil sang yang ringgit tiada molah jatuh Sawitaning tinuduh di sang yang paramuka winguniwit winikadir sang yang kururika Paro dari sepero tingkah biru Sawitaning sampun jangkep marikan ikang aste dase parula Wangi kedanira Pekawan keres nedui poyan biasa kalem lipur Wah gelis dia Suaksan wingil sang yang kewiswara murti tansah Yang memukul punang tatu cari dia Kawinur situ mangkitan sah marwan tadi kanang Astina raja Warniot Wawi jalan sudah nirang serinari neru rastu Guru pasir penglasir Risad kalau lumakuaning sapo menalu Iya jopo bareng juga Jarakan itu maker wangsawi Ya iya tansah Dalam wang ulu tawa Kowe nur situ pawe jiladin Semangat dia Marwan kani kanang Astina pun Warna liut Wawi yanira Sira guru pati Bujangan kemalingan
gendolang muang pustaka warna diun pawijilan kira guru patianing sabe menangin warna diun natan wanilitan lawan siri-siri dan itu Korean menangis kajase long Yong yang jingan ya ke jalan jalan lunas lu gero di tiang para ratu di gede ngulak delek ngaturang pangubakti ring buh padan pelunguh jokoli dewi mangde sampunang di tiang kening sot-sot upadrawu menyerah aksi semak di tiang ratu wah ngadek kalangan tejaraku mapan tuan tua sasung kerja warun warako hinggih datang merawat dari lagu pangantuk walatuk angerutuk dan masih kapaduk kiaput dara-dara gila ayo kangen itu tiang para kan ratu sangut ngaturang pangubakti mangda sampunang ratu titiang kening alpako podrawo ratu memarakan aksi semaki tiang ratu wah ngadrag hulu dawo mapan Tuhan dosa sungker tuwarung ratu inggih ratu inggih mong dang mong sosina mor jemalo malin nusik anjil kilomik saat sosian pasusuan Kowi Nur Sido
Sire-sire guru pati kaning cerak kalirum makru dan sakti dalam wang bulu daun. Anu-aning sabopo menalu dadio bersama menengkang kami dengan tansah anglan radikal serian mai. Antian tumatur mengalu jirang-jirang ke dalam tansah manguduri manas tapu doan itu. Namak sang parmardepan ditu selimpat saking sunyade. Nuna Sugro yang para ratu gede ngurah dalam Brahmanda di putra. Purun para sangu matur ing angan pelunguh jaga ratu. Mumpung ratu sida iring titiang ratu mangkin riki ring benci ngapuri Astinapura. Saking wonten sedurung titiang ngelatur-ngatur ing linggih pelunguh ratu. Purun titiang Semadra midarta yang inding pewayangan ratu. Iratu bedaran titiang patut kaputra anjuk ide sang murweng jagat sang nyakra dalu sang isi kumi dini di kumi Astinapurane Sugro ide sang Prabu Drestarastu. Rening punika ratu patut angene raja putra raja ne sanang ne pantes ne patut nyledien rewokas ini keprabot ajun pulung ratu ngisi kumi dini di Astinapura. Raden, iratu dikiring Astinapura mesemeton sareng 100 ratu keluarga besar. Iratu dosen wangsa kuru. Mawin ratu kepesengan sang 100 kura. Wow. Are ratu sane nomor 100 istri siki. Ido mepesengan dia Dorsilawati. Ratu inan jegek, inan cantik, kemang jagat, kemang gumi, primadona kiring Astinapura. Titiang tenlek matur ngajeng ngangan pelunguh ratu, duga sedibi sangut sledet kiring arin ratu dia Dorsilawati, jebah sangut ngadabiang, belus kelanan yo kumat anyang-anyang nipune. Raden, dua ni ratu putra raja putra. Ni sakrakal nyelidian dari bekas ke Prabu ratu putra mahkota. Mawinen dari kiring Astinapura seduur tanah sebeten langit sing ada nak bani nyen piwal nyen tempal nyen plang-plang sing ada. Dojo panyak dojo pateh. Penglingsir puri Sugro itu bagawan bis mau bersing juari ring ratu apa tunas ke bang apa tunas ke ijen apa tagih ke bang ratu putra kesayangan napi malih paman ruwe sang Widura waduh jak cira pikul pucut cira sangut cat tukengken sang Widura pro penawa musuh ratu ratu harus putra mahkota dong sing seksak di galang paman ruwe sang Widura. Nabi malih Prana Guru Begrawan Rono wah jebol lengap malingap. Supot nyungkem dengan pelunguh ratu tuh kengkene taruh gitu. Tungyo kepentingan guru supaya servis ratu. Mau bangun omah, mobil mawah, makan, motah, mau pengang bunga, apa tagi, apa lengkeng orang nah. Titiang matur dengan pelunguh ratu dawang ujian akhir ratu tertahan melajah jak lulus ranking pertama dengan predikat cum laude. Ipenawu dong hati cerkutun buku hati jangkah ngobeh dan buku jak 5, 6 kategori rapotnya 6,5 ada apa tuh kengke jelema terbani berkorban ken guru jak peragat megendeng guru tanpa tanda jasa. Guru cuma panak ngelah, kuran ngelah, wil ngelah.
apa angon irapo jak servis luar dalam guru dapoler apa aduh ratu doang nggak salah Nabi malih kararis ratu riki ring Gumi Astina kabeh kantuk pangabe ratu paman sakuni aduh inan politik inan dayori kiring Astina dawa riki ari ratu sang Dursasana terlibat kasus korupsi APBD sang Sukuni turun tangan yang kengken undang aja ponis bebas dari ratu tanpa bersalah tuh kengken darok itu mardenge ngebedek kan akhirnya bebeluh pidat akhirnya mata-mata besu tuh sang Sukuni saku kantong nih ye pakai tiang tuh kengken ngeroseng supremasi hukum cilekotok nih di tiang dan lamater ring jalan Profesor Ido Bagus Mantro di Sanur ngangen ngantar ke Kungkung KP di sisi jalan tuh nyen nuwenang Joko Ratu nuwenan nyen banding ngomong nyen banding ngerite yang terliping alih ke gede sing antau doyo pating doyo paman doyo nyamo brayo sing adengap melingap kaya ngangkat bersenjata riki prajurit riki dan purun rengar ratu doane ratu kirang langkung lebih ken 100 kali lebih meduai pasukan berani mati yang membela ratu benar ya tuh pelek cek bela nyen banding penawo bebada kecil Dharma Wangsa jadi mau ya tutur sebelum tur amah titiran ya ningin ponga payung mamang nyen pagah ya kepagah dewa bong lewo widi bong gede ama memedi agama begamang patut bo buntut engkenan Bimo saja sitang saja kuat saja teguh sesitang sampi nak yo belong Bimo nak cara sampi sebungun de klag de badok kak licak cunguh mas lusuk kan ulian belong orang yang begitu nyagur bang Darmo kan beli nih oyong patut ingatan begitu mukul bini cen Darmo tuh kengker si tangan nyagur tidak polisi ngabo berjalan sengdang nema misi Erjuno ben bara jangan mau jelek buka lek jak peragat ngitun barsolek ngurusin cewek mulai berkomplek Nabi malih raris ila kula sadewa patah jelema sing ten orang tau ken belene jeung pragat ngorang nah ciri jelema sing lah dedikasi ciri sing lemong lah kreativitas di lemong pengangon bang sampi ken doang ukur yakin jak dhuwur pundukna dikutun pundukan jangkeh bang kiang yen kenten yen pewayang itu dari kiring Gumi Astina Pura ni mangkin dados mau tandang wajam tatu danan pelunguh iratu tulio kadi kemudo tanpa banyu satu nyong kirangan toyo tulio kadi pucuk kebejap jak layo napi kirang pakai kenpen napi tunau nyen bani nyen tempal tugas sumpat napi sungsotin inayang dulu jang mau bener kaya saturan tersetepung pinarayu tenorano singsar sira tuwante pangkayo ke janu yo ke loking janu kabehtan wani mengat saret sira tuwante kewale manas tape tan sipir tuas tuwante yai Pawo jana ni ratu, ya diasto ni ratu sugih melia, ratu ngomong ngisi tegak nomor 1, ratu diasto ngisi kas nomor 1, kewalo sing liang ati, sing jedo kalale, sing jedo tujuan itu main dah, nah pikiran. Mapan aku bencana diniwakan kunang penawo iya kari urip yantun penyakit kanang penawo tanpa rambut suka itu waduh iya
Tulio kadi duri dalam daging, tulio bo di peningalnya yadastun barang cenik kewalo ngawi kewah mekijapan. Senun madan penawo klicak nu dhuwur gumi kae sing legau kenten ratu yuk patut. Kau dia ngapu mangki dilem lama kana sidup perhatikan ang penawo. Iratu sumun sapun akwe winayo pidabda biratu mangdo sino mati mangdo padam penawo jek nugen klik hidup cerun penyanyahan belah yo ngatut yuk tut. Iratu sampun ang semandang sayo titiang gede dalam pak beres yang belakang ratu. Sana nih winayo yang sampul titiang sarang sama paman sekuni nabdabar ya gampang ya kecil. Yen ratu makin perang fisik ngajak penawo kewah mawin kewah sebab jangan gumi subo bebas global. Yen ratu perang fisik protesnya ratu ring gumi di duro negara PBB turun tangan hampir kang ngerite perang fisik sudah tak mungkin. Makin pasar bebas perang global niki perang pasar bebas angon titiang sampun sarang paman sekuning lincik kendayau. Dua ni penawo punika banyaknya miliwan agraris pertanian mekejang mau pertanian. Yo panen padene sampun ekspor tiang beras bermutu tinggi ke bumi penawo dengan harga yang murah. Jebol pas penawo ni petani gurung tikar. Perawo sengong. Jak kirim seliu-liu bahas kamu. Bila perlu importer penawo jak bang aja. Pang terus yo meli bas mai, bas yo pang kudu, pang berak dolong. Motor, sepeda motor jak kirim mereka. Oh jak sak jak urung ke sepeda motor. Oh kirim ya tu dua ngai. Yang sengidang menyakes ngeridit bang. Sengidang ngeridit ngabok KTP kan kangwang. Jak urung kan sepeda motor. Nak penawo nak masyarakat konsumtif apa tepu jak beli ya. Jak terus kirim. Oh, wogen bede, ben ada pakai job, ben tarik mai servis bede kan usap-usap, ben ada kemau gitu. Terus ada kemau, iragos bedo gayung ngabor ini pengen aman gumi Bang yo kan ya polisi itu. Komputer jak terus kemau mesin kirim kemau. Oh pang tenaga manusia pang onyo ambilkan mesin pang penganggur di penawau. Oh pang AP jak segala merek dan berapa jenis arah jak kirim pang uya AP beli pulsa kan terus. Oh, makanya besing penganggur bo dan lapangan kerja buat lah jak nguyak OP kan pulsa kan paling ada kan. Oh, di samping itu aset negara beli. Ne beli bias, ne beli lenges, ne beli makitong ini sumbangan jak bang. Banget mati di liang penawo Kengke cara ada tahu. Oh, di samping tinten judi yang mulut demen masih penawo tuh. Jak dayangan togel. Oh, abo kemop pis yo keruk abo mai. Oh pangan ngurek nomor kan terus mengayat dan punya nyuh sing ngukup nyuh menon buling dur. Ini carane. Oh perang global makin anggon. Wah mau bener kayu satu ratu harah tiang sing kemana yang usah-usah ratu.